ربنا كي سبحانه وتعالى باتي رمضان نيس ربنا وايغو ورغا ايغي صوم من ربنا واغدو دلا ببلين كينيا برسو كينيا رانتنا خلما في واي قدسا الماني لالتا قدلا الماني أقو جنو دين الرد المان في قدسون ما قل قدانا قدل نخني قصيد قبا قدسيسا أوما قدسيسا دين قدسيسا خني قصيد قبا قدسيسا دين قام قصتي ساني اللي ايني جو اللي تيني قدسيسا دين قدسو تمرجل جيجا maaliif ilmaan kun yoo xiqqeenyatti diin kanarra guddachuu baatan booddi isaanii nama dhiba guddisuun booddi isaanii nama dhiba karaa duraan irra jiran irraa deebisuun nama dhiba jechaadha. Akka jaan Aliyyi ibn Abi Taalib rabbiin isaan irraa haa jaalatu allimuu anfusakum wa ahliikum alkhayra wa addibuuhum lubbuu teessan gaarii barsiisaa warra ilmaan keessanillee gaarii barsiisaadha adaballee qabsiisaadha jedhan. Kanaaf obboleen kiyya na caqastanii wajjin jirru man shabba alaa shay'in shaaba alayhi jedhan. Namni waan takka irratti dardaree uuma sun irratti dullooma. Akkuma mukni dabina goggogee diriirsuu namaan taanetti namni akka malee guddate booddi isaa nama dhibdi. Amala fakkotaa irra guddatu sun irraa haquun irraa sossoosuun nama hedduu dhiba jechaadha. Kanaaf ilmaan fi xiqqeenyuma irraa kaafnee waa hedduu irratti dalagaa hattaa addunyaa tana dalaguu irratti illee guddisuu qabnaadha. Akkasuma deebii diin irratti guddisuu qabnaadha. Aqiidaa irra guddisuu qabnaadha. Akhlaaqa gaarii irra guddisuu qabnaadha. Diin keenya guutumaa guutuutti diin akhlaaqaati. Diin haala namaa kana tolchuudhaaf dhufee haala fakkotaa irraa gara haala bareedaadhaa gara galchuudhaaf dhufe. Akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wa salaam maal jedhan innamaa bu'istu liyutammima makaarima al-akhlaaq. Ani wanniin ergameef haala gaarii diin guutuudhaaf haala gaarii diin ta'e guutuudhaaf kanneen ergame janduba. Kanaaf diin keenya diin akhlaaqaati. Akka janduba ulamaan man addaba waladahu sakhiiran surra bii kabiiraa. Namni xiqqeenyatti ilma ofii adaba barsiisee ogguudha guddatetti gammada jannala. Akkuma namni tokko ooyiruu takka yoo lafee dalagee ogguudha ooyiruun sun tolte itti gammadeeti wagaan dalagee jedha. Kanaaf ilmoon kannaa rabbiin namaa kannee kannaa namni rabbiin fedhe nama rabbiin fedhe malee nama harkachuu hin dandeenye. Waan aadaa abbaan dalagachuu dandeenye miti waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bishaanuma gartee kunoo maniyyii jaamu sun irraa rabbiin ilmaan bareedaa kana rabbiin nuu kannee waan ta'eef ilmaan keenya karaatiis barsiisuu qabna adaba bareessii barsiisuu qabna hojiillee dalagatanii jiraachuullee dalagaan if danda'ullee barsiisuu qabnaadha. Maaliif namni huyyoon fi xiqqeenya kanatti waa hunda baruu baatee gaafa guddate baruun nama dhiba. Isaas ni dhiba, namaas ni dhiba, ummataas ni dhiba jechaadha. Hedduu garra nama akka malee guddatee dalagaan isaa hedduu eega guddatee nama yaachifte hedduudha jira. Kawaajibeeffachuu hin beekne waan toluu fi waan isaa toluu fi ta'e isaa hammaattus qaddaan hin beekne tuulaatu osoo quraana hadiisa irraa daliila walii himuu osoo hin ta'in daliilli lafuma tana guutee jira jechaadha. Kanaaf man lam yatadabbari al-awaaqiba kaana laa shakka min annaadimiin. Namni booddee waan dalaguun laallee booddee ilmaan isaan laallee ورشينا وتجمع زمان أقوبو دلالة
maaliif namni guyyaa boruutiif ilmaan kana abdii boruu kana bareechee tolchee bareechee diinsaa kana barsiisee akhlaaqa diin kana barsiisee leenjisuudha qabaadha. يشاء الإنسان في أول أمره وأيام طفولته نمني قاف مدرات قاف مجولها قدته على فطرة سليمة ونفس صافية تتأثر بالخير كما تتأثر بالشر نمني كلف قبضت تناتي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لفتي قبضت تنما وان قد تحمد المتاتسين يوني في حرمات تجفتس حرم بافتي يو فري وان قبا في شافتس فري سن بافتي يو امبريد في شافتس وان بريد في بافتي يو هدا في شافتس هد مسن بافتي وما تتجنيت بافتي جولن تريسكس ربي لما خنا صافي قريتي وما ترفع شافتس مدرسة جولن تريسلا أقوم نبي كان عليه الصلاة والسلام يجان كل مولود يولد على الفطرة لما من دلت كل شفت توحيد بيخور دلتها توحيد الرد دلتها فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني هذا ما أباد جرى في جرو جرى دل تجللا يهودا يوتيس نصاراس مجوساس بدي جرى ما درتس لا في الرجل تعالى أباد جرى دل جمله ربي العلم ما خنا توحيد بيخور ومجللا تنف ilmana maa keessatti haalli bareedaan kun ni qababa ni dalagaas akkuma yoo hamtuu taate lamma hamtuu tanaan lafaa kee namni kun amma namuma jiru kamma isa dura jiru ka isa bira jiru kana laalee haala fokkotaa irraa dhaalutti yoo haala bareedaa arkee ija isaatiin gurra isaatiin waan bareedduu caqasee akkasumatti akhlaaqni bareedaan isa keessatti akhlaaqa taheeti akhlaaqa bareedaa sun hin ka'aa jedhuba. تناف فإذا وجد في هذا الوقت جل ما تنقيست وقول أنا ما بدي سابريتشو أركته أدب سابريتشو أركته خرا غاري إسناكو أركته أدب خرا غوتومنا خرا أدب إسناكو أركته شب حسن الأخلاق هالي سابري يداديت دردرج أنه متشكل لا تناف نمني نما صاحبو فكاته akkuma gartee egaa uummanni keenya raaddii harree shariiftuu dhuufuu baratti jedhan suni aadaa namaa keessatti horiin hin dhuufu yoonii fi harree shariifte immoo dhuufuu baratti kama jedhan suni namni nama hamaa shariifu nama hamaa wajji nyaatee dhugu hamaa saahiba godhatu haaluma isaa sun bareeti booda fokkotaa namaa ta'a. gaafa sun ammoo irraa deebiin danda'u akka muka goggogeeti mukni tokko akka malee yoo goggogee numa caba malee hin diriiru yoo ni ibidda keenya diriirsinallee jedhan hin diriiru numa caba malee tanaaf xiqqeenya kanatti namni nama diin jala guddachuu qaba nama haalli isaa bareedaa jala guddachuu qaba nama dalagaa addunyaa tanallee dalagatu jalatti guddachuu qaba nama barnoota bareechee qara'uu nama barnoota yaadda'uu nama akkasiitii hojii guddachuu qabaadha. تنف دوبا نمشي من لم يأخذ نصيبه من الإرشاد والتعذيب نشاء سيء الأخلاق نمشي الركو دسا كجيل تمرن فلتين كل من الراتكين يخنت فلتين مال تي قدتا هل لسا فقطها تي قدتا أجيك هل لسا خبيث النفس فاقد الحمة ساكت المروءة محبا للشر كاريا للخير كلا على أهله وعشيرته مالتا نمشي قيادا قمنته قدتا يادا قباتشون كنما قدنا الرائبها نمتكو كمتين جرينيا كي يخانا جرينيا خانا وجي فتا أكمتين افدندها أكمتين على باقي يخانا دندها أكمتين على باقي يخانا خدمي إسان اللفاني أرانتنا إسان اللفه إسان كان الرادوائي أركدها أكملتين برنوتا خي خنا برده هريات يبرا خطا يادون كن إهر بدچور را أركما جچار
akhlaaqa kasbii akhlaaqa gartee namarraa dhaalame jecha kun. Kanaaf namichi naamusa kan qabne ta'e guddata. Saaqit al-muru'aa. Muru'aa kan qabne ta'e guddata jecha. Muru'aa jechuun waan silaa namni fokkatuun namni beeku fokkattutti hin beekunne sharrii wanni jaamuttun cufti isaa khayri gaariin laala. Hanga nama kana qaanfachuu lakkisee guyyaa kana magaalaa tana keessa guyyaa deemee laala waan silaa namni irraa guddate ta namni dhiise haala fokkotaa dhugaatii nama kana jaloomsite dhugee guyyaa kana magaalaa tana keessa jijjigaa deema jechuu saaqitul muru'aa laala. Bakka hin fakkaanne cufatti nama najajaas hin beeku rabbiin najajaas hin beeku waa takka illee yaada tokko hin qabu inni yaadni isaa yoo takkittuma waan dhuguu sun harkatee waliin ala. Sharrii jaalata hamtuu jibba warra isaatii fi gosa isaa irratti illee haaskaa taheet booda nama hunda yaadni isaa seenee akkamuma namicha kana goona xiqqaa guddaan isaaf akkamuma gooneen namicha kana meeqam goona horii teeniinu horii teen qallu horii teen gurgurru akkam firraa goona janii yaadni isaa mana hunda seena jecha lala. Mana hunda hongawata namuma cufattuu balaa ta'a jechuu balaa deemtu ta'a jechuu nama kana hunda irratti nama dhawurraa isin dhaabbatu waa takka illee dhabamtee wanni silaa nama jaan keessaa dhabamtee jechuu namichi laala gaagura gofana deemu tahee jechu gofana. Kanaaf xiqqeenyatti namni waan bareedaa irra guddachuun akkaan barbaachisaadha. Yaalman namaa inna tarbiyatul awlaadi fi sikharihim ala mabaadi الدين الحنيف وتعويدهم على مكارم الأخلاق من أهم المسائل التي يجب على الآباء أن ينتبهوا لها. guddinni ilmaanii xiqqeenya kana keessatti akkam ilmaan keenya kana guddifna. Arrakkuma sareedhaa namni kun dhaleeti yoo laalte halkanii guyyaa alaa galuun beeku lala. Ilmoon sareetii fi ilmoon namaa wal qixa taate lala. Dhalaniituma dikeera darbuu dhalaniituma ofirraa gannaquu waan rabbiin ilmoo tana kanneef gaafii ilmoodhaa masuuliyyaata gartee ilmoodhaa ka isaanirra jiru kana yaadutti hin jiran jecha. Rabbiin sii kannee kanatti lafan naman dhiisu ilmoodhaan akkanatti kaan boochisee yaa rabbii kiyya ilmoo naa kannee katakkaa ilmoon harkatiin osoo boochu dhiiga boochuu ati immoo ka gaafii takka rabbiin gaafatiin kariimummaa isaatiin sii kannee lala. Ilmoo tana gaafii boodarra jiraas beekuutu nurra jira. Gaafii gurguddoo niimaa rabbii sii kanne tanarraa guyyaa boruu ilmaanis sii kanne kana mee karaa kam oofte je'ee maal barsiifte je'ee guyyaa boruu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gaafii nama hundarra jirtu jechaadha. Kanaaf haala bareedaarra nama guddisuu qaba ilmoo fi haala bareedaarra guddisuun masaa'ila jabduu abbootii irratti dammaquun isaanirra jiru. Tammaas isi yaadda'uuleen isirra jiru jallala. Kanaaf وما الأخلاق إلا بالتربية الدينية الصحيحة. والأخلاق وجوجان قدنا دين خفيا كبرت لما خنا قدسوا أخلاق جامع جدا. دين كان يبوت ما بوت أخلاق وجوجان وبلا يسقي وبلا يتتيا فكيلاف لما خنا ما إكين الرخي حالسا nama kadhaa jibbuu dalagaa jaalachuu dhugaa dubbachuu kijibarraa fagaachuu nama arrabsuu xiqqaa rahmata godhuu guddaa kabajuu abbaa fi beekuu haadha fi beekuu obboleeyyan kee beekuu obboleeyyan isaa kadhalaa dhiiraa beekuu kun cufti diinii inni dhufeen akhlaaqa janiin namni kanarratti ogguudha guddate barnoota jaalachuu barnoota dhiisuu jibbuu baratee dakkoffaa dha'uu kun cufti maali akhlaaqa jaama. Namni akkuma agartee mukaa kana fakkii gammaa habaqaallee tokko onkorri tokko ogguudha ganna itti ogguu mayree tajaajilu fedha bishaanitti naytee diqeetti guurtee
Akkasit akkuma qaama isaanii ilmaan kana eegdu kanatti akhlaaqa isaanii eeguun amma haati ilmaan sii kana qaama isaanii eegdi. Ijoorraa jijjiirtee bakka ciisan laaltee udaan irraa hiitee nyaata isaanii laaltee qaama isaanii laaltee guddifti. Akkuma kanatti akhlaaqa isaanii ilaaluun isirra jira jecha. Mucaan kun eessa oola? Eenyu saahiba? Maal dubbata? Maal yaada? Karaatti jira moo hin jiru? Kana laaluun dirqama ilmaan namaa irratti eegee jiraadha. Hatta soomana kanallee leenjii irra barsiisanii salaata barsiisuu, xiqqoo irratti sattarachuu barsiisuu, akkuma fi sattaratanitti ilmoo fi xiqqeenyaan sattarattee deemuu barsiisuu, dhiira irraa fagaachuu barsiisuu, gaarii jaalachuu barsiisuu. Kun cufti maali akhlaaqa irraa jaama jecha. Akhlaaqa guusin jaan tarbiyaa diintanarra guddachuu kana jecha. Lala. وإنكم لو تأملتم إسيا أمة مسلمة وصولال تاني وانا رنا من الرا على نلجر خنا شوفا بدو من حالا منكرات في شيخنا وقلنا منه تيو قال لما إيش الديبو أركا سببان كان شوفا تربية دين قدسو لكسو الديبو أركا ججا تربية دين تكين يرى خاسنيوني في دين كان خيست جولنتون أفهم برتي قدت قرآن الرب قدت عقيدة صحيح الرب قدت جولنتون أدب الرب قدت بودا علمو نما فيدو تبي فيدو لتاتي علمو جتون قطعة من أبي مرا أبار راتات لا أمانة شيخ مرمى أبا خيس الجد أمانة ربي أبار رخايا جتا تناف ربي صداتو تنمر الجرا مدي فري المان في خنا فري أن ميدات ربي نما خنا تنخيست ربي صداتو تنمر الجرا إفما جهنم تفدربون بربا جسو يوني في المان كنا بدنا دين رتي ربي نو خدمه قدسو لكبنه إفما في جهنم سين نجي تلبو تينيا جهنم نجي تلا تناف أكجان علي بن أبي طالب ربي نسان الرجالته واسديجان الرجالته وانا بوتين المان دال شفتو تيجان واسدي الرجالته واني ابوتين المان دال شفتو واسديجان علي ربي نسان الرجالته واسدين راتقفا السنة والسنة فارو غاري سينا لفتنا السينام بساديمو أرى وأنا تعرض ليدين بروسي دبتا لا أكمل تلما ورا ندوة دبر خناجيد خناجاري أبلوها ربي رحمتها بدو غفكنا وأنا كنا دلجن غفكنا وأنا كنا دلجن غفكنا وأنا كنا دلجن جل دبل بيجن ده خيسا نملو متولا يرو غباب دو خيستي قبرون لما لالتني قرتن كون بوتني gaafa dura nuti biyya dhufnu nama tokko lama ta'uu alame jechuudha qabroota kana. Amatuma yeroo waa xiqqoo kana keessatti afaanii guutame namni maal dhume kun. Namoota dhume kana keessaa namni seenaan isaanii dubbatamtee har'a lafaa kaafamtu eenyuu fi eenyu jennee ilaallee beekuu dandeenya. Faaruu gaarii haa qabu. Gaafa kanaa abalwaan akkanaa dalage, majjida akkanaa dalage, majjida jaaran, دينا كلا تلقن مدرسة جارا جنة ورين الرانتنا رحمة الله عليه جنة دبنو نما واتك شتالا لا تناف نمو ما نجرو كل شفت دلقا لما قباتشو قبا جانا لا تكتا يجرو دبر صوفي تكتا خراب ولي براجو قباتشو قبا لا أكبر ربي القرآن شاقي سدبته ونقدم ونكتب ما قدموا وآثارهم ربي وانا سوجرني دلغتني دبرفتني في وانا سان خراب ودني برادوانيس ختمنا ربي قران نو بيان سيت نمي تو سوجرو غاري دبرفتو قبا غاري خراب ودي برادي مقب دانيم ماس يو قباته نمو كنا كما جيرك شفتنا ما دانيا بيها تمنا ولا ما سدي دانيا بين ملي نمو تو ربي دانيا موتي كلكم رسول كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية ربي سبحانه وتعالى تناف علي مالجان
الرجال توان أبوتين المان دال شفتو واسدي سدين الرات قفا غاري صناعة غاري فارو غاري نمني بروسان دبتو غاري أبلو غافا كنا وانا كنا دلت أبلو يروسا وانا كنا دلت أبلو غافا دهجم من جندا خنا بولجو نما تقول لنتو مسكين هافل رحمة قد دباني غرغاري وانا كنا دلت تجني برو دبة قباچو تنا برسيسو قباها تنا دالچسو قباها أجل لما فان أدب الصالح أدب غاري أدب وقوس إنجان أمبر أدب جيتو كن وان بريدا تك أمي جيتو وان بريدا دلبو وان الرفع رفمو دلبو وان الرفع رفمو تك جيتو جيتو بريدا تكو جيتو أدب جنين لا أدب وقو جنما حق لاف ربي رسولي أدب قبر ربي كان أدب قبر خلصت دلبو قبر أكس ورقما ربي الورقي عليه الصلاة والسلام رسولي أدب قبر أدب رسولا حكا إنه راقب أدب يسد لبو قبل خنا قبل أكسب دي نمي شفت ما مجين نكون أدب قبل ما أكت سين قبل أكت بحن قبل سيادم أدب أبو سنجان غوتو ديني دين كن غوتو أدب مبر أخلاقا أدب أسي دين كن جيتو أدب نكون وانما بريشات لا أكجل علماء نمتك بابا تبقى أدبا برجود بابا ترباتم كإلمي برجود رجال جلالا بابا تبقى أدبا برجود بابا ترباتم كإلمي برجود رجال أجل ماليف أدب نخن هلا من نخو يولا قبات ملين سيناني بها warni mana kana kana bareeche mana fakkeesse hulaletan si agar hulala akkanat adabni nama kana bareeche adabati hatta bakkita antun amma teessumti teenyitun namni wajjin teenyu kun adaba qaba kitaabni keenya adaba majlisaa jee dubbate adaba jaliisaa nama bira ta'an jee dubbate adaba nama si barsiisu adaba nama wajjin barattu لا أدب أنا مسألة لي أدب أنا مر ألتة أدب بوسا خيسان ألتة كنت شفتي أدب جامع لا تناف الرجال ورني أبوتين المان دار شفتو أدب غاري لا أدب غاري أبو سنجر نبي قام في أدب قبضت أما نمني ما رجودان شبابا خنين دل بيها لما قدر دلوتا وملء لما فولدراف دلوتاو ورني أدب خنا تكين جبرتوف أدب خنا جبرت أتيجي بيتي مال تاتا الموتيتيف برسيس على تاتا يتو مدرسة لا أكاي في برتين تجد تخنا المان كي كسمر دلتا غفر ربين الموسي خنّي دلا ساتو ليلا ساتو ربي ستر جومي الموسي خنّي أدب في برت خنا لاتيتيف برسيفتي أكنا جربين خراخنا ديما جربين أكنا أفردا جربين أكنا نيادا جربين جتت أدب دين كنا برسيف تججا أقوس الجولين تيتيس أدب خيفلت دين كنا تشماني ديما جتو لا دين كنا قلت له قبسيف تججا كما نبيين كان صلى الله عليه وسلم الجن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيئا جل لا نمشي دين كان خيس الداري تكهراغر أدب تكهراغر إسافي جن صوابني خراسني صوابني لما خراسني دلقولن خربين إنسان لجور راني رفني هنقبو يا قيامات لا مالي المان كي كسب برسيفت المان كي المان ساني برسيسن ilman sani barsiisan kute ilmi jechuun lala maal jannabi rabbi alayhi salatu wassalaam idha mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu ilmi namaa tokko guudue dalagaan isaa irraa dhaabbatti jan illaa min salaasin waa sadii malee irraa dhaabbatti
sadii jechuu kana asitti dubbachuun beeka sadii ol hin jirtu jechuus nuun kan nabiin keenya bakka tanatti sadeen kana irraa nu dubbachuu fedhan jecha sadeen sadaqaa sawaabni si eegu takka hin jenne sadaqaa jaariyaa sadaqaa waqfiidhaa sadaqaa waqfii yogguu jennu lafa takka masjiidaaf waqqaftee masjiidni irratti ijaarame masjida tajaajiluu waqafte wannichi irraa argama masjida tajaajilte bishaan tokko baafteet gandaa waqafte namuu dhagee dhuga boombaa tokko nayiteet namaa waqafte sadaqaa jaariyaa quraana bittee masjida keeyse seelana bittee masjida keeyse ruumii bittee masjida afte hanga ruumiin sun jiru sawaabni sumaaf deema jecha sadaqaa jaariyaadha lala sadaqaa jaariyaa hogguu jennummaa muka firii dhalu tokko dhaabdee feetus gaara dhaabi fee ooluu ta'e keessa dhaabi muka firii dhalu tokko yoo dhaabde imma hanga mukni sun jiraatee firiin isaa irraa nyaadhamtu sawaabni sumaaf deema lala yoo bishaan tokko baaftee imma bishaan sun namni dhuge hoo hanga bishaan sun dhugan sawaabni sumaaf deema lammaffaan ilmii nama dhaalchisan ilmii hirtafa'u bii itti fayyadamuu godhamu amma ati ilmii asitti egguu nuti imma ilmii irraa haasofnu kana mustamee gurraacha kasteeti kaatee nama biroo geeysite namni sunis irraa dhageetti nama biroo geeysi sunis fuudheen nama biroo geeysi sunis fuudheen nama biroo geeysi osoo deemtu hanga guyyaa qiyaamaa geeyse ilmiin tun sawaabni sumaaf deema jechuu kan asii fuudhee achi nama geeysa kana sadaffaan waladin saalihin yaduula ilmoo rabbi amantee taabbaa fi ilmoo haadhaa kadhattu wujan ilmoo adaba gaarii irratti guddatte jecha tanaaf adaba gaarii nama barsiisuun adaba gaarii ilmoo fi dhaalchisuun waan guddaadha ta'a jajjabaachuun nurra jira jecha بسم الله الرحمن الرحيم ifama wajjinka duuba lammaffaan wanni abbootiin ilmoo dhaalchisuu qabdu adaba gaariidha jan aliyyi adaba bareedaa dhaalchisuudha jan haatinis akkuma nyaata godhuu barsiiftutti intala tana maggu lafaa kaatu harka kana isii bareecha beeka haadhaa bareecha dhoyteeti akkana godhi akkana affeeni akkana godhi jettee barsiifti akkasuma rakkaatee guddatte haati ilmoon akkasumatti adaba diin kanaas akhlaaqa diin kana barsiisuudha jan sadaffaan والإخوان الثقات شريخة أمنتيك أبو وبليين ثقاتا وبليين أمنتيك أبو ديسو في جلالة أكنا أبو جنو وبليين لا جوليت أنا بكيسين وتقول تلالي أبان أين صاحب أبو لفا صاحبي صاحب غاري وديفي صاحب بريدة وبليين بريدة ديسو في جلالة تنف ilmoo rabbii wanni nurratti waajiba godhee adaba isaanii tolchu akhlaaqa bareedaa qabsiisuu kana nurratti waajiba godhee tanaaf gaafa ilmoo qabdaniis kan ilmoo ganaa dhaluu teessanis
tuni amaanaa nurra jirtu waan taateef jajjabaannee diin kana yaaddoo qabnaa. Gabaatiin amma keessa jiru baatii Shaabaanaati. Guyyaa waa xiqqoo irraa bullee jirra. Sommanni baatiin kabajaa qabdu, baatiin keessummaa guddoo taate, baatiin barakaa qabdu, baatiin riskiin keessa ida'amtu nuu dhufaa jira waan ta'eef qorfooynee, qulqullooynee, bareennee, bareeffannee keessummaa keenya eeguun dirqama nurra jiru jechaadha. Har'a maal bareeffachuu qabna mana keenya moo maal yoo jennee dhugaa qalbii teenya, akhlaaqa keenya, tawbaa teenya tolfannee keessummaa nutti as dhuftu sun istiqbaala godhuudhaaf jecha fuula dura baanee keessummaa qeebaluudhaaf jecha qurfaa'uun nurra jira, tawbachuun nurra jira, masjida keenya tolfachuun nurra jira, karaa keenya tolfachuun nurra jira, akhlaaqa keenya tolfachuun nurra jira, gammannee bashaashaan eeggachuun nurra jira jecha. Kanaaf gaabbaleen keenya rabbi gaariitti warra gaarii rabbiin haalaa godhee fi gaarii akhlaaqa godhee fi gaarii aadaa godhee fi rabbi gaarii hojjechiise rabbi nu haa godhu, gaarii irra rabbi nu haa tiisu, gaarii irratti rabbi nu haa ajjeesu, warra gaarii irra jiraatee gaarii irratti rabbi nu haa godhu, boota teenya illee rabbi nu haa bareechu, ilmaan keenyaas rabbi nu haa tolchu, ilmaan keenya ilmaan diinii wal fakkaatu rabbi nu haa godhu, ilmaan akhlaaqa diin qabatee haalli diin irraa mul'atu qaama isaanii irraa rabbi nu haa godhu. Namni diin hogguu qabaatee akkuma dheengadda muhaadaraa dabarsine suniitti ni bareeda. Maal wanni dheengadda akkasin nu bareechee diini bareedina diini hedduu das nama godha. Namni diin qabatee guddaa fi xiqqaan hogguu diin qabatee ni bareeda. Hogguu wal jala yaa'ee har tokko yaa'ee yaanni tokko ta'e hedduu bareeda. Namni illee rabbi illee irraa gammada. Maqluun isaa muummintawwan illee irraa gammadanii. Kanaaf gaadiin qabachuun karaatii jabeessuun nama bareechitu waan ta'eef haa jajjabaannu. Gama sheekha keenyaatiin nu deebisa. Gorsa isaanii caqasna inshaallah. Rabbiin keenya nuuf fedhe inshaallah obsaan gorsaan isaan nu fudhachuun nurra jiraadha.